درسته مال تو خرا فرشو إسوف مال تو خرا زنا إسوف مال تو خرا إسوف مال تو خرا زياريين معانقة مال مالي جارتي جلت تجين جارس جلت تجين الله جلت تجين إيمان أرمخ سجشة تيسد انت لقد برجعي فيه ورقم بطرنا تيمي انت لقد راقم تجاني هاي دلتهم تياب النبي عليه الصلاة والسلام ما جان تزوجوا الودود الولود جان فإني مكاثر بكم الأنبياء جان دلا جارس جنة تفودا دلا أبا منا جنة تفودا دلا يبدو تفودا بيا قيامة سنين أنبياء تتعدد جان أتوا ما جتره أتي قيامة دامه إسا هذا إسا يرتو إنو سيديان إنو تيتو أچي سيادو تر رب ما سيادو تر متي إنو دينو جير ورادة إسا جارا إنو دينو جير ilmoo takkitti ati dhaltuu jettee rabbi rizqiin haadha bayyattee jaartii masheessite rabbi sodaachuu dhabde aadaan nama dhalaa jibbuu ummata mushrikaat ayumsikuu allaahuun am yadussu'u fi turaab sadhiiroo jaartiin dhalaa dhalteeti aaruma kiyyaa wajjiiniin qabadha moo'isiitan moofirraayin owwaalaa kanaaf adeemsi keenya ummata keenya haqa jaartii keenyaaf irraa haa eeynu haqa gartee abbaa mana keenyaaf irraa haa eeynu dardarri dubrata fuudhuu barbaadu haa dubbisu shamarraniis dubra dardarriitu abbaa kudhanfaa qab takkaatiitu abbaa kudhanfaa qab adeemsi shari'aadhaa kanan nama najeetu kanaaf awwannin isinii dhaamu ibaadaa yogguunii fi galaynu barnoota wajjiin ibaadaa godhuudha qabna waa barachuudha qabna ibaadaa eega akka rabbiin itti nu gabbaraa jeetti isa gabbarre nama arrabsuu dhabuudha nama dhawuu dhabuudha nama hamachuu dhabuudha haqa namaa miidhuu saamuu dhabuudha haqa walii eeggachuudha jechu reeyni wal muruu dhabuudha yooniifi kun argame guyyaa qiyaamaa salaanni nuti salaannee soomannee hajjii goone bakkattiin gartee dhaqamu bakkattii kanaa jechuu hawaasa keenya keessattuu magaalaa nabiin alayhi salaatu wassalaam shayxaanni magaalatti baandiraa dhaabe jaan magaalatti khillee dhalaa jaan magaalatti khillee banaa jaan armaayi bakka hunda gartee wal geeysaa jaan wal oofaa jaan bakkattiin inni galu nabiin alayhi salaatu wassalaam kanaaf maal jaan jalqaba nama magaalaa seenuun ta'inaa jaan aakhira nama magaalaa keessatti fuulleen ta'inaa jaan shayxaana nama dhageen nama maxxanaa jaan kanaaf ummata keenya hawaasa keenya ka islaamaa ka dhiiraa fi dhalaa ka xiqqaa fi guddaa aadaa guyyaa keessaa as shorroysutan aadaa guyyaa keessaa asuuf ka takkaa fi lamaanii jaan keessattuu aadaan bakkattiin itti hoddommaattu dubartoota biratti hoddommaatti keessattuu hadhiirtirraa waywaataa jirtu amma dubartii ulma baha ja'anii utee lafaa dhaqan takkaa waluma biratti waan ajaa'ibaa dalagan nyaara gartee haaddattee nyaara keessa kuullattee waan hin taane fuulattiif dibdee huccuu waxxaramtuu kaayyattee ulma baha ja'anii waan aadaan faallaa dalagan hin jirtu kun walitti naadhaama yaa warra awwadaay yaa hawwana awwadaay jechuun bakka toohinni irraa burquu ture yaa akii quxxusuu hanga facaalte rabbii sinaa taasif quxxusuu hanga facaalte rabbii sinaa godhu namni gariin duran boodannu haa godhu jaanii barduwaayee keessatti ummanni keenya boodannu haa godhu jaan waraana dhaqan faarsan jaan gala faarsan jaan waraan gala faarsan malee dhaqan faarsan jaan magaalaan awwadaay bakkattii toohinni jalqaba irraa burquu ture maziida awwadaay salaan najaanii arman namni deemuu ture gama boodaatti rabbi isin hin deebisin zulmiillee magaalaa keessa hedduudha jirti magaaluma hunda sanii keessattuu namarraa yogguu waa bitan yogguu waa gurguran wanni niin itti sii gurguree san kanuma uma jaan zulmii bittaa gurgura keessa firraa haa eeynu akka shayxaanni gaafa kaan
harree afur ka magaala gabbuus yaa shayxaana kanan harree tana eessoofte jennaan naggaduu fi noofakaa jeejaan shayxaanni harree shananuumoo yoo afranuumoo maaliin naggadde jennaan takka irratti hizdiin naggadaa je'een takka irratti gashiidhaan naggadaa je'een takka irratti zulmiidhaan dalagaa je'een takka irra kaydiidhaan dalaga je'een naggade je'een hizbii eenyutti naggadde eenyuuf gurgurte jennaan warra waaqara ittiin gurguruu deema je'een hizbii tan zulmii yoo eenyuun naggaduu deemte jennaan zulmii warra aangoo qabuttiin gurguruu deema je'een gashii nama gartee ganuu yoo jennaan naggaada ittiin gurguruu deemaa je'een kaydii yoo eenyu gurguruu deemte jennaan dhalattiin gurguruu deema je'een akkasii shayxaanni haasawe harree afur naggaduudhaa oofa takka sheekootti gurgura takka nama waaqaree gurgura takka naggaada gurgura takka nama aangoorra jiru gurgura takka dhalaadha gurgur dhalaan akka jaarsa goggootu hin garre asumaa fi arma baraadatti dhooyte magaaluma geessanii nun gurguratiin qofa hafee bar sinirraan kaayetan nabiin alayhi salaatu wassalaamii bar nama aqliinsii irruu nama diinisiidhaa irruu nama aqliinsaa guutuu nama diinisaa guutuu nama akka keeysanii ka injifaten agarree je'een yaa ergaa rabbii akkamittiin keenya irru akkamitti aqliin teenya irru torbaanirraa baatiirraa hogguunii fi baatiirraa ta'eetiin isinit dhuf ni salaattanii jee soomana ni soomantanii jee ni sooman irrina diini jeen kun aqliinoo yennaan isin nama lamaatiitu ragaa keeysatti dhiira nama tokko qixxaawo jee dhiira nama lamaatu dhalaa nama lamaatu dhiira nama tokko qixxaawaa jeen irrina keeysanii jeen nama aqliinsaa guutuu diinisaa guutuu nama injifatu isin maleen arkee jeen akkamitti hinjifanne ifitti hin gaafanne caljaan akka kokkodhu jiran quba qabanii mire lameen kaan irraa gaafataniiti ta injifachuu tan hin gaafatin irraa maa gaafachuu dhaban akka kokkodhu jiran quba qaban ka tana nutti hin gaafatinaa jaan akka kokkodhu jiru quba qabna kanaaf dubartoonni warri gartee jaarsa akka malee godhu haqa jaarsaaf irraa eegaa isinii yaa warra magaalaa yaa warra baadiyyaa namni gartee kurbii dha'ee kurbaa dha'ee jaartii irratti fuudhee jaartiin roorrisu jaartiin dhalaan gabroota rabbii dhalaan miidhina nabiin alayhi salaatu wassalaami hoggaa du'uu deemu dhala dhaammatee du'e ittaqullaa rabbi sodaadhaa dhalaa keeysatti guyyaa hajjatal wadaa allaha finnisaa'idi rabbiiniin isin adar rabbiiniin isin qab dhalaa akkanaa eeggatten jedhe dhalaan irraa miidhina dhalaanaa quba qabaadha akkana jee dhaammatee du'e nabiin alayhi salaatu wassalaam ilmaan irraa horte ilmaan lama sadii afur shan irraa darbite beeysii tanaan eessatti ilmaan kanaan deemu hogguu ati armat tana lakkiftee kara birootiin taaffise jedhe kanaaf dubartiif irraa eega haqa siif irraa eega haqa ilmaaniif irraa eega haqa ollaaf irraa eega silaa isaaniif waa toltuun qabani isaanis nurra yaa'uma jirani ammoo nu lachuu daangaa keenya yoo eegganne gaari dubartiinis daangaa isii kaayame osoo eeggatte daangaa isaa kaayame osoo eeggatte wanni hanga sanirra gartee tolu hin jiru hogguunii fi dubartiin takka yoo jaarsi bar kitaabni kaje yaa gabrittii rabbi kulli zawjika jaarsa keetiif dachii ta'i jaartii irraa waywaat taan jaarsa irraa waywaat kaan ollaa irraa waywaat kaan ilmaanii irraa waywaat kaan haadha abbaa irraa waywaat kaan ummata muslimaatii irraa waywaat nutii kun ummata gartee nabi hin qabne ka kitaaba hin qabne ka gartee ka qiblaan keenya kun nu tokko nabiin nu tokko quraanni nu tokko rabbiin nu tokko ummanni nabi muhammad alayhi salaatu wassalaami irra caalaa ummataat kitaabni keenya irra caalaa kitaabaat nabiin keenya irra caalaa kitaabaat irra caalaa kitaabaa kitaabni keenya masjiidni keenya aakhira masjiidaat waa hundinuu gama boodaa taanee quxxusuu taanee hangafa caala kanaaf hawaasa keenya yaa magaalaa awwadaa barnootatti as deebi'a zulmiirraa if eega
haadha mana keessanii yogguu mana galtan haadha mana keessanii waan barbaachisu gargaara akka nabiin alayhi salaatu wassalaam mana isaa keessatti waan isarraa barbaachisu hawwan isaa gargaaruu tureessanitti boona lakkisaa isiidhatti tuffii dhiisa zulmii lakkisa amantaan islaamaa zulmiidhaan nama najaju haqa namaa ifirraa eega nama meeqaan maallaqa namarraa fuudhee maallaqa namaa didee taa'u jira keessattuu warra jimaa faaha keessattuu naggaajee dabareen isluma qabi makiinaanin bidadhaa liqiin akka inni jeeti qubii namaa meeqa fudhatee nageessan booda silkii jijjiirrate guyyaa qiyaamaa dhufaa beek ka maallaqa namaa fudhattee itti dhib rabbii si quba qabaa beek amaanaa namaa meeqaan nyaatee jira amaanaa rabbii nama meeqaan nyaatee jira amaanaa rabbii haa eeggannu amaanaa namaa ta namni nu bira kaayye maallaqa kanoo naa qabi jee liqiita namarraa fuun qubii guyyaa keessaa itti seennee deemu jiru firraa guunneetuma firraa galchuu yokkas hin ta'in quubuma tanaa ofirraa haa dhiifnu rabbii keenya kadhannee waan rabbiin nuu kanne faxarree jiraachuudha qabna hawaasa keenya hawaasa islaamaa kanaaf namni rabbitti amaneju guyyaa akhiraatti amaneju haqa namaa ifirraa eeguu qaba hayni namaa kareedduun zulmiin tun sadii hin jiru takka zulmii siifi rabbii kan kee jidduu jirtu takka lammeeysaan zulmii siifi nafsee tantee jidduu jirtu lama sadeeysaan zulmii siifi hawaasa jidduu jirtu ta rabbii kan keetitti dilooyte armooliin ulaan cufa akkasi quba qabaat deemii balu bira dhaqi namaan jaa rabbiin deem ahmadii miite san bira dhaqi aashaa miite san bira dhaqi maallaqa namaa katti didde san galchu antun na bira hin jirtu waraaramni namaa deemiin hin dhumin liqii namaatiin hin du'in namni liqii namaatiin du'e deemiin namaa osoo irra jirtuu du'e ruuyin isaa samiin hin banamtuuf jaanitti dhufamti nabiin alayhi salaatu wassalaam ruuyin isaa yogguu armaan ol koramte itti dhufamtii jaan namoonni qaantab wal beeynammaas namni wal beeku mala walitti hin baasu beek namni wal beeku ayni walitti hin baasu kanaaf waan nama bira haqa namaa kasi bira jiru firraa galchi badii tantee ta rabbii keetti daloyte harka ol qabi yaa rabbii naa haraarami ji teetii fi tanafsee tantee jidduu bakka ittii jirtu sanirraa soossoy jijjiirame nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam hadiisa haakim keeysat inna al-iimaana liyukhlaqu fi ahadikum kama tukhlaqu sawbu ja'an iimaanni tokko keessan keessatti akka huccuu qaamarra osoo nama teeysu cicciramtee buguututti nama meeqaantamii iimaanni keessa guututee dhume jaa dhageessee hadiisaan sitti meeqan meeqakas iimaanni tokko keessan keessa jaa akka huccuu qaamarra nama jirtutti cicciramtutti maan arma keessa ciramesan nabiin alayhi salaatu wassalaam لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يشرب الشاني حين يشرب وهو مؤمن لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن حديث البخاري كيست نمني زنا غودي اوغو زنا غودو سن ایماني عيسى الرافو دمي زنا غودو جيرجا نمني فرشودو گجيرو تو اوغو فرشودو گجيرو سن ایمان الرافو دمي جيرجا نمني وان نما تركلاته تو سن گزي سن ایماني بيرنجرو جا وفي روايه لابي داود فيكون ايمانه كالذل فوق راسي iimaanni mataa isaa gubbatti ol beeti akkana gubbaa ta'aa jira hanga inni waan san irraa gartee ka'utti kanaaf yaa hawaasa keenya shayxaana harkaanuu qabu addunyaa gadaantii harkaanuu qabu nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam hadiisa gartee darajaan isaa hasanii tokkoon man kaana hammuhu addunyaa namni yaanni isaa addunyaa qofa gartee ta'e laga addunyaatiin itti bana hangaan isaa kanne san malee watakka dharkatu jira namni immoo yaanni isaa yaada akhiraate addunyaa tana xiqqeesseetiin fidee deemi baluudhe dafi jeetiin xiqqeessee addunyaatti fide namni yaanni isaa addunyuma bichaate guyyaa addunyaa yaadaa oolti halkan yogguura fuudeemtullee makaddaa maal godhatee gaciif mee akkamittiin taa jira wayi maallaqa hoggaa gaciisullee osuma maallaqa yaaduu gaciif nama kanaa addunyaa tana keessa laga keessa duumee huje akkuma tiitichaati inni tiiticha ka armaan bishaan see armaan sagaraarra jiru
asiin malaarra jiru, asiin dhiigarra jiru, asiin raqarra jiru akkuma akkasiitii gartee jaar. Kanaaf hawaasa keenya hawaasa islaamaa ulamaa qabnu dhiyaannee kitaabni ganaa nuu bu'u hin jiru, nabiin ganaa nuu ergamu hin jiru. Kanaaf wanni nurraa barbaachisu karaa amantaatti as deebinee karaa diin keenyaatti as deebinee haa wal dhageenyee wal quba qabaannee haa deemnuun isiniin jaa. Kanaaf mee azaanaatiitu geenatti fakkaata. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا kanaaf gaa inshaallah obboleeyyan keenya gaadiin keenyatti haa jabaannu dhaamsi kiyya gartee kana waaqiyaa waan takka tarkaanu qabduutiitu jira. Beeltii waraanaa fincaan illee waraana naa afadhu hin feesisu jedhanii. Kanaaf sheeyni keenya aalimni keenya muftiin keenya sheeyni Adam Tuulaa umrii rabbi nu haa dheereessu dhiyootan walitti qabamnee waa'ee gargaarsa ummata keenyaa bakka hedduurraa qabeela keessa jiran gargaarsa naggaadeen teenyaa siin duraas guuranii akkuma sheeyni keenya Shee Amiin Ibroofaan Shee Jamaal Aliyyifaan akkuma qilleensa irrattuu agartangaa bookeedhaa fi arma gadiis bakka hedduu gargaarsa geessaati gartee jira waan naggaadee walitti qabdeeni. Kanaaf beelti tun hamtuudha. Silaahiis wanni takka yogguuniif dhufte mokkorumaa fi gartee dhufte mee gargaarsaa shimbirroon muka takkarra qubattee muka kaaniifis ni to'isi ummanni saniis badii isaan dalaganii toltuun nuti dalaynee roobni armaayis dhabameetuma gaa akkuma quba qabdan sanii quraana qaraanee rabbi kadhannee rooba hangamma jiru kana nuuroo bee midhaan amma kanuma agartan kana jiidhaadhaa amma mayrutti jira. Kanaaf biyyoota beelatti amma jirtu gaalli jalaa dhume gammoojjii loowwan jalaa dhuman wanni isaan qaban jalaa goggoyde akku xiqquma qabnu addaa kutannee wajjiin jiraanna. Arra isaantu beela'ee boru nu ta'uunis ni malaa. Kanaaf bakka gartee duraan nama gargaartu warra beela'ee jira. Ummata keenya ka biyya alaa naggaadee teenya ta biyya keessaa warra qabeenya walitti gartee guuree ummata keenya beela baase san khayriin duniyaa akhiraa isaan bira haa dhaabbattu, khayriin duniyaa akhiraa isaan haa laaltu.
warra khayrii duniyaa akhiraa irraa qooda harkata rabbii isaa naa godhu ummatoota keenya beelawaa boggaa warra dhaabbate hunda kabiyya keeysaatii fi haalaatiis addunyaa barakaa qabdu bira rabbii haa kaa'u gargaarsi guddaa wanni nuti gartee godhuu qabnu maallaqallee waan dandeenyu kanninee ummata san rooba kadhachuufi ummata san beeyladaa duraa du'u jira gaalli duraa dhume na bilbilanii guyyaa tokkotti gaalloowwan 40 gaala 50 duraa du'u jira hawaasa kee dubbiin suukanneeysitu akka malee nu laaleeysitee jirti akkummaan itti waa kutannee gadda barsinu nutti ulfaattee jirti osoo daa'imni gartee dhumu jiru namaa du'u jira kanaaf mee waan rabbii isinii laaffise waan kiishaa qabdan kagartee as dhuftanii anna katabaa kunoo hangana jettaniis gorsa kiyya guyyuma birootiin inshaallah itti deebi'a mee amma beelaatiitu gartee durfama mee waan rabbii isinii laaffise silaayi tarmaa deemee waachi dhufee kiisha keessan hin seenu waan rabbii isinii laaffise arra kannitan malee boru jannata keessatti isinumaan nyaachuu deema mee magaalaa teenya ta'an wadaayitana akkuma guyyaa armaan dura obboleessi keenya kunoo fidee jira takka 2 3 4 5 qarshii kuma fidee obboleessi keenya kun mee guddoo rabbitti yaahan mee guddoo rabbitti yaahan mee guddoo rabbitti yaahan guddoo rabbitti yaahan diinii dinageen itti haa ta'u diinii dinageen itti haa ta'u kanaafu ummata keenya waa'ee duudii dugartee jira arra armarratti riqannite boru gartee isiitu sii deebi'uu jiraata nama gartee beelawee nyaachisuun obaasuun uwwisuun shari'aa islaamaa itti nu ajaja rabbiin guyyaa qiyaamaa abboo ani beelaweetiin na nyaachisuu dhabdee dheeboodheetiin na obaasuu dhabdee daaraweetiin na uwwisuu dhabdee yaa rabbi akkamit jennaan kunoo ibalu beelawee wayitti kannite wayi obaafte wayi huccuutti bitteehi silaa gaafa san dalaydee bara anaa garteehi akkana yaa rabbiin guyyaa qiyaamaa kanaaf obboleessi tokkos qarshii 200 as kanne kara hawwaniitiis kara shamarraniitiis maallaqa dafaa wal keessa nuu deemaa guuraa as kanna yoon barcaatan teeta har'a qamaatuufi aayilaandii keetiifi nyaata kan keetiifi kana yoo walit dhabe tokko tokko ka ibiddallee qabsiisuun dhabamuu bari tokko tokko ka ibiddallee itti qabsiisuun dhabamu siyaaraan haraamiin dhugina hawwan jaarsa keessanii dandeessanii siyaaraa irraa dhoorka siyaaraan haraan jiituu ni biyya lakaayanii saraan tadaaraa keessa laaqanii gasuuqanii saraan gaayyaanii saraan shiishaanii saraan farshoonii saraan zinaanii saraan waan haraamirraa fagaadha qullubbiinii fi shunkurtaan namni nyaate masiidan dhufinaa wanni jaameef sababa ajaa'uu isaaniitiif siyaaraanis akkasumanii ajooyi hin dhuginaa haraami yogguu jaan ummanni sahaabaatiu farshoon haraami jennaan osoo ittiin deebiin ganne kan kanaaf waan akkasii irraayis fagaadha mee maallaqa ittiin du'aa godhaa maallaqa as kannaan biyyo magaalaa hawwataa maayikii qabadhee isin dura taa'ee armaa isin biraa deemuullee qaanyi hawwataa himaas bakkin hin jiru waan hin jedhu dhageeysanii baay'atan akkaan jee dhageeysanii magaalaan tun magaalaa tan awwalu masjidin jalqabni masjida fooqii ta'ee kan awwadaay bakka hunda dura fooqiileen magaalaa awwadaay keessa jirtu hundi eega masjidni kun fooqii eegalamee godhatan masjidni tama ola tole moon tol baay'atan as kannaa kaa maalla kanatti in dhufne laalamma abbaan Muhammad Saafii kunoo Finfinnee tana namni seenu jiraa jee baadiyyaarraa gammoojii gadiirraa wala sheekha wala jaartii wala ilmaani akka jiruun buqaanii dhufanii obboleessi kunis nakkanne jira takka 2 kumaa fi 200 kanneen obboleessi kun aboo guddoo rabbitti yaakan
beekutti rabbitti yaa kan abbaan baariitis kan jira